Zdravo! Danes je dan pomite posode in jaz vam bom zdaj razkril, kako lahko posodo pomijete v samo 4 korakih. Potrebujete gobico, detergent, pozabite na to, kje. Dan pomite posode rešimo takole. Odpremo pomivalni stroj, vanj naložimo umazano posodo, zapremo pomivalni stroj in pritisnemo start. In posoda je umita! Voila! Antena Štajerska.